Andi anak situ kak gene ngarep kak toman beda emaroma nje pas beda dim makanan nolai dari dim makake aja becong me laceng mulai ngape aja Apa pak? Ya kena mau ngekir pengkir apa kira tetangker. Lai peke bi sengko ke bemole. marah pacong ambuin kelakuan ngaji bapak turuh dia boleh datang ke aku tak bisa ngatur kakek Sengko mau nambu setia tak bisa pak. arah apa me tak bisa cong Pola na sengko setia tepak neng seneng ah. kakek me maratur noron ka sapa cong sape pai mun taku to ngara ki noro bunte Ya mun tak noron ke kakek pak. Pasti noron dek tangemba. Siapa pak setero dia ngaret to. Make sengko tero au be. Odi der bener enga anak ngoreng. Latu aki bai pak. Moga-moga sengko re pada hidayah. iya cong Salah pak. Ini dia. Ya reh. salah ya iya cong mung tua bapak colok leke ngabuk keng kakek ko usaha untuk au bagi ya malar moga tang tua saben malam katerema bereng Allah Amin. Iya pak. Sengko yaki metoro aja. Teku aki. Deki mun beda rengonen cak bagi ya. Ya sengko keng ki mandi. iya sulit lah di mandi Ya Allah. Sepora aki tu sabatan kaula ya Allah. Dosa sesering nyaken atena treng sepo badan kaula ya Allah. Ben sadaja kelakuan badan kaula setak becek muku ajunan ya Allah. Semoga ajunan apa dengan hidayah dak badan kaula ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi, yaunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun. assalamualaikum Waalaikumsalam. Kaki din. iya ke Ya tahu juga na. Mek puro na kan natin. Berdepan lo apa? tahu ke tengkok setia dah ruat bis tangan nak Ruda ramadin. Biasa na orang yang dia anak reka bunga. Kaki bi kasusah. orang andi anak ada ke seka bunga tak mengatoro ocak ben keneng ke boy arah orang tua Emang anak kaki apa din? ya iya ke engkau kan nak ari aram ke minta jalan keluar dari rumah salpa bat langga tangan nak ke kalap cek budun lah eka becin boleh datang ke mek pola le boleh kakek toro ke sengkok minta tolong boleh aki
Iya din, engkau lang eding sana-sana boleh tatangke. Tentang kelakon na coba nga ng kake. Ya pala aku laku katemon label na bungko. Iya ke, sekarang kong banyak. Sengkok mana tolong lek gake. Bola kita ngana ya. Iya din. Insyaallah nih. Ya wis, sengkok lah boleh dia. Iya din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuda ya biasa 2 angka. Mon magnum 4 angka. Arya mon sampai oleh nomor situ. Soki lagi sengkol. Pasang sepa angka pere. Pasang sejuta pere ya mereka tuli banyak oleh. Mon kon karawa memasangkan titik bila sesoki. Ko masih matlangga ng sadin. Masih beberapa kali posang kita ada kena ngejudi. Matlangga. Apa kaki sekelaku? Pola lo ngatela pakiatannya. Mau nengari ya orangnya tertogel. Nora kaki yo. Mau Nora mayu. Jamat, ko tak noro lako na kaki jo. Menoro lako na kaki jo ko to duro tang surban bungtang ko cari ya mat. Sambil na apa kaki mat biandi kalakuan kata jia. Eling mat. Oh di tatunya cuma sekalian mat. Mula ko na kaki kata jia terus mat. Bila sinya masuk bau na swarga mat. Ente sekore mat. Pejeng 5 bekto. Pasa si bulan mat. Tak bang tobeng. Tak long pulong. Iya ke sengkok lah paham. Saya sebut kaki jia. Ibadah hubungan kaki bareng seko besar. Tapi ke luar jia. Bada ibadah saya tak kelakunin kaki. Amati masih deka. Arasanan banyakin atena orang. Kaki saya sampai ada meaki orang. Belum tentu orang saya meaki kaki dia. Akhir oding bisa nyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan belum tentu orang yang model yang kaki dia. Mate su'ul khotimah. Lacok wamat. Kun karo orang yang model yang kaki. Acara makasengko. Lacok kop kiai bisa ceramah. Lu kanari. Ngarama kesengkonya ku kenta atau acara maki ya. Masih beda matong ke bimat langga polo. Beda rempakan apa nak kedua ri. Mek beda dina kapi beda acara apa rek? Tahu. Mak langgora ceramah. Dok kan karo orang yang model kata aja ceramah makasengko. Emang acara mah apa? Tahu ngor. Mau cak sengko belum tentu mate su'ul khotimah. Padahal lah jelas engko orang ahli ibadah. Taklah bener apa sih kocak mat langga. Arya sebener deh iya ke sengkok ken ke bay penengah ya. Kakek cak aromasah ngalak bener karo betibi. Ben sengkok tak menderakin apa saya kelaku mat langge. Cuma pesen mat langge ya bener-bener ya ke kakek tak oleh ajeling dek model orang semanda pak pesen ruah. Tapi jeling dek esena pesen saya pada pak. Ketiga make keluar dari buring ajem mon aropah telur aja akala keneng ke bejemo pakai keluar dari buring manusia
Mon aropa ning koning kecereket ya cek kalah aja mendem. Paham? Iya. Dadi kakek mat ambuin seandi kelakuan engak jiyah. Kane seren orang tuan nah. Iya ngor. Terus kakek ke titi orang ria cek aroma sa bener karo betibi. Maki senajan kakek ria orang ahli ibadah. Iya. Titi setia lah mulai kapi. Tak usah so musuhan. Boleh lah mulai.